Ajde, deco, idemo na trening. Geografski položaj i plodno ravničarsko tlo od uvek su određivali sudbinu Ćuprije. Ili je to bilo zbog dveju reka kao kod Rimljana, zbog mosta koji su oni prvi podigli utirući put svim kasnijim civilizacijama koje su kroz vekove ovim prostorom hodile, ili zbog strateškog položaja i mogućnosti kontrole i zaštite od napada drugih osvajača. Mnogo puta je Ćuprija pamtila vremena procvata, privrednog, ekonomskog i kulturnog razvoja, ali i vremena padova, rušenja i potpunog nestajanja, onda opet podizanja iz pepela i novog razvoja. Oduvek su se pored Ćuprije valjali glavni putevi. Nekad je to bio Via Militaris, drugi put Carigradski drum, ali je položaj Ćuprije pored carske džade, ako ništa drugo, garantovao bogatu istoriju. Grifoni su heraldički simbol koji se češće može videti na grbovima vladarskih kuća nego na kamenoj plastici srednjovekovnih srpskih manastira, pa su otuda ovi ravanički grifoni jedinstveni. Predstavljaju snagu i mudrost, te se sa pravom nalaze na severnom zidu priprate manastira Ravanica, kao simbol loze Hrebeljanovića i Lazarevića. Nepoznat je autor, ali ravanički grifoni su nesumnjivo jedan od najznačajnijih detalja srpske srednjovekovne umetnosti. Manastir Ravanica je zadužbina kneza Lazara, jednog od najznačajnijih ličnosti srpske srednjovekovne države. Sagrađena je između 1375. i 1377. godine, u vreme kada se srpski knez, za razliku od većine velmoža, uveliko svestan opasnosti od nadirućih Osmanlija, spremao za konačni otpor. Zbog toga je manastir sagrađen kao klasično utvrđenje sa 7 kula, od kojih su danas delimično sačuvane samo 3. Crkva sa 5 kupola pripada vizantijskom stilu, u čijoj je osnovi upisan krst. Prelepa kamena plastika i frizovi čine manastir jednim od najlepših spomenika srpske srednjovekovne arhitekture, koja je zbog svoje originalnosti dobila naziv Moravska škola. Zbog kulta kneza Lazara nastalog odmah posle Kosovske bitke, manastir Ravanica je u tradiciji srpskog naroda imao posebno mesto. Otuda je posle seobe Srba i prinudnog napuštanja manastira na Fruškoj gori sagrađen novi manastir, takođe nazvan Ravanica, gde će mošti kneza Lazara počivati nekoliko vekova. 1987. godine mošti velikog kneza vraćene su u mesto koje je sam odabrao za svoju zadužbinu.
Škola za muzičke talente u Ćupriji osnovana je 1973. godine. Stecište je muzički obdarene i talentovane dece i jedinstveni rasadnik budućih virtuoza na gudačkim instrumentima. Osvojena prva mesta i nagrade na najprestižnijim muzičkim takmičenjima se više i ne broje, a od osnivanja do danas Škola za muzičke talente je u najčuvenije svetske koncertne dvorane poslala generacije umetnika, zahvaljujući kojima za Ćupriju znaju najprestižniji muzički krugovi u Londonu, Beču, Parizu, Moskvi, Barseloni. Osnivači škole, a ispostavit će se da su bili i veliki vizionari, zamislili su školu kao specifičnu muzičku porodicu talentovane dece i njihovih pedagoga. Deca ovde od malena stasavaju profesionalne muzičare, radeći po specijalno osmišljenom programu i živeći u internatskim uslovima za puno duha i kreativne slobode. Bitka na Ivankovcu je prekretnica u Prvom srpskom ustanku i nakon ove bitke i Turskom dvoru je postalo jasno da se radi o revoluciji srpskog naroda i da se Srbi nisu latili oružja samo da se reše Dahija. Na drugoj strani, Karađorđevi ustanici su shvatili da mogu da se nose sa regularnom turskom vojskom, čak iako je protivnik daleko nadmoćniji. Bitka na Ivankovcu je jedna od najznačajnijih pobeda u istoriji srpskog naroda. Ako upotrebite maštu, sa ovog mesta možete vidjeti srpske ustanike kako očekuju turske konjanike. Bilo je to 19. avgusta 1805. godine. I danas je, kao u svim prethodnim epohama, Ćuprija na glavnom putu, sada na Koridoru 10. Ta komunikacijska prednost i nova društvena klima u gradu omogućili su da već sada, 2016. u nekim budućim analima bude zapisana kao godina dinamičnog razvoja. Privrednog razvoja pre svega jer je izgradnjom industrijske zone konačno stvoren preduslov da investitori imaju i gde da podignu fabrike. Ekonomski razvoj znači i razvoj svih ostalih delatnosti.
Sa 6300 metara kvadratnih korisnog prostora smeštenih u prelepo arhitektonsko zdanje, Visoka medicinska škola u Ćupriji je bez dileme jedna od najfunkcionalnijih visokoškolskih ustanova u Srbiji. Studenti, njih nekoliko hiljada iz cele Republike na 6 osnovnih studijskih programa i 2 specijalistička, osposobljavaju se za jedan od najhumanijih poziva. U tome im pomaže visoko profesionalni nastavni kadar, akademici, doktori nauka, magistri, specijalisti. Nastavu pohađaju 11 učionica, 10 usko specijalizovanih kabineta, amfiteatru i u nastavnim bazama širom Srbije. Retke su škole, kao što je to Visoka medicinska škola strukovnih studija, koje mogu studentima da ponude mogućnost korišćenja elektronske biblioteke Naučno-istraživačke zajednice Srbije. Škola je tokom godina, zbog izuzetnih uslova koje pruža, stekla veliku popularnost kod svršenih srednjoškolaca i izvan granica naše zemlje, a dobar rejting širi i uspešna saradnja sa mnogobrojnim srodnim institucijama širom Evrope. Vizija je dostizanje najviših mogućih standarda u ovoj oblasti, a svaki korak na tom putu je pažljivo isplaniran i obećava ispunjenje zadatog cilja.